و گریان جبوی مجارا روپروبونا ویروس کرونا و که دیار جدو شوه و حتی یعنی صبحی جی قدغه در کتنا در و گشتی نوا ترکیه با کره کردستان ده های امزیتر بحثا کارگریان قدغه بکین وزیدتر بحثا رکار نیین پشتی قدغه بکین جبوی پاراسنا ولاتیان ده دکتور شیار گلدیکن هف سروکی سندیکا کتکارین تندرستی شاخ دیاربکری و گلمدا و دکتور افدمی باش دروش یعنی بویا مجارا که گرم باشه دروش کی من یانجی یعنی تراهندید کن کش بوی حکومت دیاربکر کاریگری ده بر سر کیمبونا توجبونا ولاتیان ویروس کرونا هین وکه بسپورت ویواری دا چاد بینن اوه قدغه بله دم باش دوباره مخابن لترکیه او قدغه کرنا درکتنا در و راستی جی همو جبو تشتی بازرگانی کو پر پاش و نکشینن یعنی نج بو جواکیه راستی یعنی ام تشتکی ام فهم ناکن یعنی بشب اشته ساعت نهی بشب دست بید که سبید ساعت پینجان دقیقه ده داویا هفته روژا اینه ایوار نهان دست بید که روژا دوشمه پینجان دقیقه ده اف قدخه اول دو روژه داوینیانی از من دخواست هنک دیمن اصلا جوار بکشان دارم بواره پار بکرانم از سیته اکی رو دنم لی زاروک حمول خاری بون زاروک حمول در بنه و کلانا دا انسان دگرن اف یعنی قدخه چاویا از جی راستی فهم ناکم یعنی چاو دیریه کل سر قدغینی نجالی هزن اولهی و بطایبتی جی جبوی پاراستنا ولاتیان اگر وصاغه یعنی از باور ناکم یعنی اوان در ناو بی آوای بد بکو کلان مزن جاده مزن هبن هنک ام بینج بو قدخه بشوپینن او یا راست وان در ناو دبلی از باور ناکم که ناوا کلانا دا ناوا تاخان دا به جدیتی نزیک نابن خود یعنی اوان در روزانه جی یعنی بشف درکتن قدخه دبلی بروج هرکس در ویا بروج هم هرکس حتی کاره کو بخوازه دیگرال وان در نه اجبر بیجی راستی پرسکریک هیا یعنی بجدی نزیک نابن و جواکشی بوی آوای نای پاراستن یعنی ممکن نه اف ویروس بوی سکنه بوی تکوشینه ممکن نه پیشیلی نه گرتن نه ممکنه مخابن یعنی و هیجی امکارن بیا بیجن زیده بونا ویروسی لگوری ما 10 روز دن 2 هفته دن اوی پر زیده به بس دکتر جبلی حکومتی و جبلی چافدیری کرنا بطایبتی جی ولاتیان یعنی وکیا دیار روش گل لکیا مترسی داره 30,000 کس روزانه توشی کرونا ادبن بوچی حتی نو که آسته هوشیاری الجم ولاتیان جی زیدنینه بوچی ولاتی خونا پارزت نوا ترکیه با کره کردستان ایدا هم حکومتی بدین عالیه کی برجام دین وین بازرگانی هنه بله یعنی راستی جروجا اول دایل ترکیه ریوبر به جدیتی نزدیک و ویروس نابن و جواک جی لگوری وان تر دیگر راستی یعنی بله ام جی وک سازی وک کس ام دخوازن و هشمندی همولاتیات چی بکن لی یکو وی ولاتی بریو دبن به هستیاری و به جدیتی نزدیک نابن یعنی اشته دمکی گوتن هجمارا نخوشا دمکی گوتن هجمار واقع یعنی وسا ناکوکی که دنوا حشی انسان دا چیکرن لی هر کسی دبینه هر کسی دزانه ایدی او بخون نباجی دمالبات دا آن جیران وان آن دوی تاخی دا دوی کلان دا مطلقا یا دوی گندی دا مطلقا یک هیه زیادتر انسان هنه یکو توشی به نخوشی بونه به ویروسی بونه ایدی اشمندی یک نوا همولاتی جی راستی چی بویه لی مخابن اویا کیمه یعنی به قدخه کرنا روزه که 2 روزان 3 روزان به او تشت چاره سر نابه یکو نمجبورن کو درکبن هر سر کار خیلی وان جبلی وان یعنی ام بین یکو تندرستی کار تندرستی دکن یا ام بین یه اولهیه دکن آنجی یکو جی فابریکات دخبتن یعنی خیلی وان یه حملاتی دن حوجه ناکه کو درکبه در حتی 14 روزا قدخه کرنه گلمپری وره چیکرن دبکو پیشی لوی نخوشی وره گرتن یعنی ولات دن یه دنیای یعنی اگر هو صابر قدغه یک تی پیش بینی کرن یا دم دریج بونمونه حتی سری سال یا 14 روزی هبت دمید بیداش برکو روشی ماترسی داره دخوازی که اوساطی کرن یعنی اف دخوازی دی بیجب جه کرن
Yani rastî di nav pisporan da yê ku bi vî karî de mijûl dibin, di nav wan de pir tê nîqaş kirin. Ev ku kêmî 14 roja qedexekek gelemperî çêbe, mimkün nine ku em têkoşînek baş li vê li hemberî vê nexweşiyê bigirin. Yani mümkün nine rastî 14 roj hemû dunya yani hemû pispor li ser va 14 rojana wek dihe difikirin. Yani ku 14 roj bibe qedexekek gelemperî mümkün e ku pêşîn vê nexweşî weregirtin, belê van işte aşî jî بس wê دكتور derkevin. gelek carab xirabî behsa hikûmetê hatiye kirin ku seredariya baş ji bo kontrolkirina vîrusê koronayê nehatiye kirin. Welatî nehatîne parastin ji ber hindê rewşmetirsî dare. Lê aliyê din hikûmet bêje em dê 5 milyon vaksînên dijî koronayê ji Çînê kirin ji bo çareserkirina welatiyan ji bo ku parastî bin. Başa ev tê çawa yani aliyekî naparêzin aliyê din jî parekî xeyalî dê bê xerc kirin ji bo çareseriyê. Yani rastî îro di nûçeyek balkêş hebû wî 5,000 girtine işte demekî cemaatek de hebû wana bi hevra kar dimeşandin. Ana jî cemaatek de heye navê gotin jî ez tam nayîbîra min di çapemeniya de heye. Bu wan re tiştekî çêkirine. Yani her tiştê vana li hemû tiştê vana li ser rantê ye. Em ê çawa rantê ji van tiştana bigirin negirin. Evan nehme he tişt rastî ji gel veşartin ji pispora veşartin ji saziya veşartin bi saziya ra bi hevdûre karê hevpar nekirin. Lê çawa ku işte li dünyayê işte Tirkî Dünya Sağlık Örgütü dibêjin. Çawa ku wa gotin em ê li gorî nexweşan li gorî hejmara em ê alîkarî bidin, em ê aşiyê bidin ama gotin temam ême wela heta ana 6,000 bû rojane nexweşî me ava îro biye 30,000 28,000. Yazdê edarê da jî tê bîra me beriya wê digotin nexweş li Tirkiye tune lê di nava kaxizê wanê em bêjin yê fermî da beriya serê sala çûyî jî aslında nexweş hebûne. Lê çawa gotin em ê alîkariyê bikin ama gotin berê vay li Tirkiye jî ama nexweşê me hene vay hêdî çêbûne falan. Rastî bi vîya wayê nameşe yani heta karo em ji xwe bêjin em pêşketîne em divê li hemberî vê nexweşiyê me tekoşînek baş meşandiye. Lazim e ku derdor ji me biya bêjin, lazim e ku wekî din welatên din me mînak bigirin, lazim e em ji civaka xwe re ji xelkê xwe re ji hemalatiya xwe re tiştekî baş çê bikin. Yani her roj insan dimirin bi seda insan dimirin hê em hê ku tê veşartinê yani gotin rastî jî li hember biya Dema bûyerê teka çawa bûye. Aliyê din pisporekê warê hat nûçûnê dad bêje.